ne nsama esi wo man Ghana ne aman foforo so na ende ye da ye sori ya yanti asem de ewo aman foforo so New York memu kopiemu ewo USA ya ye da ye sori ya se Ghana ni abrantie bi a chese one na wofo nyina wo ho okoko hwemu amu nyina mo ye Ghana fo na rade adom omotumi akwakopiemu ewo ho na abrantie yi ne papa enya akasakasa na bra akasakasa ne course na abrantie yi tumi abɔ ne ho modern pa ene ne papa ya koa ma wabu papa na pana to na nanom ewo nsie do na bra nsem ne beto mbonte so na chese ebusuafo nyina mu nyina mu di arako ma chese eya arako ye papa na asem bisane se eba ne sei na brantie etumi ye ne papa ne sa eba ne se den kwa na etumi ma brantie no etumi buo ne papa na ma papa no efemu busa ani asem yi die mene me bra boaten ba be bobo nsam we ho na chese ye hu bebi a asem no esi efri ebae be mana bia boko e de raja se eya brantie a wetumi abo ne papa ma papa ne hu ujidi se bibi ewo mu ana bibi betime efri bibi betime awo because me sure say brand or te one ho bo ne papa ida se papa yi bibi etia no ida se papa agene girl ne papa fanisika ana ne papa yi me te se me kan ne papa yi bibi etia no but as you see na esa ahodoso ene obeti we yakuni ne we yakuni girl we yakuni kunu we yakuni papa ba papa no yere ne eyi de ne de fanto nche ba papa ene oba no moja ba ko to bi atini me bi sia na ho adwo se te se de mo kase moja kasa na de moja nkasa na because then be bani petrim pa na ne papa wa bu na akuno ebia nso a ye be fa free other aspects so say ebia kwentokwa bi owo muntema na BBC na ode bibi bo no so ye ba me follow news we pa ma follow say ase me nya report ya isi ye reason te Tvgh ne ma ni ko ni papa so na me ba maybe some say dem pa de be bani petrim say ko me papa okay it will shine ne kwanso an say ebia papa aje o girl ono papa wa kasakasa na say ono papa chese bibi nko ye mpo a for a very long time I shall ne kwanso ne say eba obetena wonsa e de abo o papa na enya ne kwanso ba etere bia akoma ho asem ne kana etere bia akoma no ni bufu a utimi ye bibi wie no no I had to say madam for bi wofa sa de e ni meriti na si bi pa no wofa no no akoye say elder el Pentecost sorry na se obekuni pa de bi na ni obekuni pa de usro kra but no sa akoyefo iti okoyefo mba bi a no ate se ese ne yiri ni chiti won so ne be ma wofo bi ana mo koyebuse fi mo so be o sa akoyefo mba na okutatu oba na be ma wofo butu ne yiri so wala hu de ye ya na okuni o ye no no so kunu tetere bi akoma ni bufu a up to wo na wo ye ba no se wo be so ye pi because Bible no can say ni can say bibi etia ye na no ani ni can say ye na no so ni ye ja no ye bibi tia it wo na akoma ni sorry pi ba so betina on sa wo papa so I can say ye no me betina sa wo papa so no ne wo asa hwewa bo nyina bi sa amre so bi e bi enye ti to bi akoma ni ba best option is wo be sorry pi okay it is no one so pi na wo pon papa na man papa na ewu no ujidi se no me bi be ba ne so yeah no me bit me aba so but me review say ahonhom bi asem de bia meta ka asem bi se udi nkwasase na obi ku o kunkwa si edi asem ne na etia wo na ni pakro na onu ne ku no o sesa de e ba ne so sesa krampa no me ni be free ne so because Bible na me ati ase say you no ho esre boni free e ja no no de chen it is there wo ku ni papa say you know esre boni free e ja no no onu ho kwa e betimi de ache no but no me betimi so aba ne side e betimi de ache no so betu ya ho ka because papa no na ewo one na show Bible no say Indian na any any yeah it's no me so betimi aba so pa because papa no e de ani pe bia na mo bia you be do what you be a bon ho by to say me so for e ka me so for say to catch me say ni pe bia no ye ni pa ne na we nim se ho di echi obi a wo angel o angel de obe chen so nyama na obe nyama it's no be betimi atwa mo je go ha na bibi weke ma no o din sabosun de be nya bosun angel no na yes ama no ntino so no so ho medi na chi ne bufo betimi ama bibi kese ana no me bi aba e ba no so okay etin na ebi mo so ka say maybe na papa no wu o hu dada na ne ba no ne sakeke da uji ti se tumi bi wo ho no ma yes e obi ewu o hu uji sa de oh yeah and it me see bebre si
obu ha on nam street no so wawu kra but ye pe obi ye pe se pass mo obi keke sanity obebu ha owu wawu kra wi ba ye pe se pass mi ma e bia even say me Jacob me ye pe se pass ma me na me so mistake ma ko from ba ne say o bra be da fi obeda fi ade chi ya wan sorry e say abe pass ma me esi obu ha wawu but ye pass mi they say me fi for mo nye o ma say me come any one person pass ma me ya obi a wo wi timi ma na asem be ka me nti eno de wo obu ha na mokwa de bia be ka asem bi me si bi esi bia na e shebre e da ho se esi marafu be sie life na ide say movie anya kopon hwe because na kopon no so ni be si dachi it wo ko ni pa no ni say be drum maybe wo be mo ko papa ti be bi si bia ho say na me hu say honhom tachi okay enti say busuafo ni edi ya wo wonsa abrochi so no sakra na yesa no ye hu ni sakra na bia osua ne kwanso anesa sakra na be because maybe you are infringing on the child's right and akra na yesa enti say ne busuafo ni di abobo ni ade no o jidi say busuani betumi aka say oh won no papa na ma bidi yo yese enti no e bia metumi asoreti abrantia na bi on say na me kamoje mo dru on say obi wo busuani kra ya ade tiawa ye wo ye de be free but we na be bibi e dey because ye ke papa no na hwe busuan o na hwe amanfo ebre but ye so obi ekunu kwa na ekunu ne ba we just show so meet me ye say oba say oba ko ti afigu na aso a ye twa ye pepa it say den a kare de omo de be che no this e bi abusuani bi asabi o no wonni ehumobro because we moja anu okune papa munim de esiye akwa no so betimi afa ho akasa chom so no konim de ba ne so te se de esi o police ni ntemo kuma do o so onim de ba ne so no ko no story let tachi bi hat ana omo ana omo agya honhum di ka se wo honhum bi na be shey ni sa na akwa ne betimi abusuafo betimi afa se wo de honhum bi na be shey ni mo be di yaw but e be sa akọ te abusuan de obetimi nsori nti akra no because akra ne ka abusuan no ko fi ba before na ba idea ana go betimi asori atia unji ni se entity ya so ka ho entity ka ho won so ho no yes no se no mo tete ba aha se no se na entity ba unji ni se entity ya so ka ho entity ya so ka ho because madam will be kwa abuche by Alfred o ka se mi kire mo se abuche papa ohu ni say papa akra ohu ni say papa ye the size ne papa ye obetimi akasa ache obetimi yiso Alfred amano so papa no so ye ma akra ne before obetimi atamse kan de atwa owie na oma nyanse yi a obetimi de ne ho ache no intete be ye ho tete no ba wo de wo ba kɔ ho na ba kɔ fight tete na because Ghana ha kra ne yete no akwa se kra ne bi so hye na wasa akɔ ha ne akɔ wo no ho na wo papa ne wo mojem se Ghana for the mani so hye no wasa akɔ sia sa lifestyle no say oh akra de bufu timi tem to the chair papa so akra de bufu timi tem bi de bonne akɔ so tete ne ka ho esem kra ne pa esem kra ite futo be na awofo na omo e de omo ba e kɔ ho no mo kɔ tete omo ne ade yeah me futa me mo ne say omo kɔ ho sa na ye wo mo ana se omo free akɔ sa na se wo de Ghana tete ni wani mu me mfa ne se wa kokro bi so ye say if you go to Rome do what the Romans do me mfa sa ade ni shewtiri because kokro bi so na akosia sa na ma na ennim boa obi a wo de culture obi a wo ne way o si bona bra bofa into the tete o ma eye say ze obe ma na akosua broni dia because emrofo say no broni akraketo obetimi akaseti an papa na ha no ba wo Ghana ni no ba kusia sa lifestyle no kaseti a papa no ka ha ba bi me no be ka say wo de se wo nyini baba bi hu ni sa ne man ti me hu ni say o mo ko ho ni kwanso obusu obusu bai no because broni say o wo de ba pe emrofo be o wo de ba pe no hu say black man and say akredo ye black nam society na na wi mu a otimi ka che ne ba ne say wi o mo ye nre me fa ho je she no do ho je she na obusu am ane ti say we ni e be boa ma ye man no mu nsu am lifestyle no so betimi aka che say obroni ni hu di abro betimi da wa kunkura na ye because onyina na ya fa bi nshaw mu ti politi a ye politi because onyina no hu say de o kan na ye ntra intiti ye no de Ghana tete na tete no hwensesa ba wo so asan bi a obesu afi obi a no de adwuma kopum so beni ti aso ye poise o ma den sa e be boa ye ka we ni na ensi ensembe na wo ka kire ebusuafo no o be ebusuafo ya akọ e ma ka kire o se bibi se ne si a mi we mi ze honhom tache because enye yi se akra a ne papa wo no e be ku ne papa e tere bi ebufu ti bi ba de ba honhom tache omo fa akra ne bone nche na bibiom pese omo de fa bia so omo be hwehwem ama because we enye kwa omo nye na omo fa akra ne bone nche no
ebusuafo ya mama shedding ewo mo lost na ho afei so no mo kan se kwan ya fa so ya tete yamba ewo hono mo no eno so county bia na nde chese eye bibi ase bibi an woka papa enye trade nti bibi na koka papa ene tu manage trade sa ebusuafo mo de mo na besi fom na mahwe na mo de ye atuye se na be ya next time next time so nkotu ebusuani foforo bi Aha attention TV ti bon mo dey aso be like wa share wa comment e we videos ni nyina eso na we di channel no ho adanse e dey atwa foforo yes aso na eradi e sure e ya dey o share mo bontia bon sambra ne from ohema echa